Ngokuqokwa indlulamithi yamakhosi isilumi isiZulu kaZwelithini, lo mhlonishwa lo uyi-Prime Minister of the Zulu Nation in the Royal House. Uphinde futhi abo MEC waka-COGTA, Cooperative Governance of Traditional Affairs. Lo baba uyi-MEC. Ayikho imali lo baba ake wayikhiphela ama-influencers ukuthi akhulume kahle ngegama lakhe noma enze the so called ukuvimba abanye abazama ukumdicilela phansi. Akazi lutho lo baba ngalezo zinto ey'njalo. Futhi ayikho imali ake wayikhipha ekuthiwa iqondene nezinto ey'njengalezo. Mina nje anginayo ngisho ifone number yalo baba, akanayo naye futhi inamba yami angazi ngoba mina baningi abantu abangaziyo. Mhlampe ngenzeka ukuthi yena unayo inamba yami ngoba ngiye ngifonelwa abantu nje ngingakaze ngibanike iy'namba zami, kodwa automatically banazo. Angimangali-ke, ngiyi-celebrate, angidumile, so abantu abaningi banayo indlela yokufinyelela kimi. Kungenzeka-ke ukuthi mhlampe naye abe nayo inamba yami, kodwa in terms of ukuyisebenzisa, cha, akaze ayisebenzise. Angiyazi imessage evela kuye, angiyazi i-call evela kuye, even ngisho imessage ephathisiwe evela kuye angiyazi. Okwamanje angisho ukuthi angeke size sixhumane ngokuhamba kwesikhathi, ikusasa angilazi, kodwa okwamanje nje asikakaze sixhumane nobaba umhlonishwa u-MEC uMnumzane Thulasizwe Buthelezi, asikaze nje sixhumane. And then endabeni yokuthi mhlampe ukhipha iy'moto amanye amakhosi akawanikezi, amanye uwanikezile. Cha, ngane zakwethu, kuloko futhi akakabi sesigabeni sokuthi sesingakukhuluma thina, ngoba nale ndaba yey'moto yintsha. Akakayichazi naye ubaba ngendlela ehlelekile ukuthi iy'moto uzikhiphela obani futhi uzikhipha ngayiphi indlela futhi uzozikhipha kuze kube yinini. Ubengakayi-address indaba yey'moto in a formal manner. So asikwazi-ke ukugxambukela singomakhanya sizokhuluma indaba yey'moto. Asikakezwa neyodwa inkosi i-complainer noma ibonga imoto. Ethole imoto asikakayizwa ibonga, engayitholanga imoto asikakayizwa ikhala. So asikwazi-ke singomakhanya ukugxuma siyokweqa amakhosi emakhanda sithi siyawakhulumela ekubeni wona engakavezi lutho, awakabongi lutho, atholile angatholanga awaka-complain. So asikwazi. Mina nje bengincoma isenzo sikababa sokuthi at least ikhona into, ukhona umnyakazo obonakalayo onyakazayo, njengoba ethenge leza imoto kwaphuma nezwi lokuthi leza moto zithengelwe amakhosi asendlunkulu. So thina besiphawula kuloko singomakhanya, siwabongela lawo makhosi ekuqalwe ngawo. Sase siba nehope yokuthi amanye angakatholi, kuwuhambo loku uyaqhubeka azogcina etholile nawo. Sikushilo lokho singomakhanya, besingakusho ngoba kukhona i-information esiyaziyo, cha, besikusho ngoba siyazi ukuthi zonke izinto lapha eNdlunkulu ngaphansi kobukhosi besilo uMisizulu, zonke izinto zisaku-beginning stage. Siyazi ukuthi esikubonayo kusayisiqalo, kuyaqhubeka ngane zakwethu. Okunye ngifuna nje ukuyenza ibe inhlonipho le video. Okunye ngane zakwethu engifuna ukusho indaba yamavidiyo akudala la khona
engangisanobungane ngidelela ngine-anger yokuthi ngangifisa kube umntwana uZonda Magwala ohlala esihlalweni nakhona lawoko ngangikwenza ngingakucabangile futhi ngikwenza ebunganene nasekungazini uyabona ngikwenza ekungazini nasebunganeni akekho umuntu wasendlunkulu owayenginikeza i-information zonke izinto engangisuke ngikhuluma ngazo izinto ezayisuke vele sezikwi-public domain namanje zisakhona lezo zinto ko-YouTube kuphi indaba yokuzaleka indaba yokuthi angisafuni nokuyikhuluma angisafuni nje nokuyikhuluma lezo zinto lezo kodwa wonke umuntu oyifunayo engezoyithola emavidweni ami zikhona ko-YouTube izindaba lezo indlunkulu iyayenza ama-media briefing izikhulume lezo zinto zibe kwi-public domain so akukho engake ngakukhuluma mina okuvela kimi ngaphandle kwalokho engangisuke ngikuzwe kulawo ma-media briefing enziwa indlunkulu kwabe zindaba and then bese sithathela lapho-ke singomakhanya ebese siyacobojisa-ke sicobojise-ke so ngifuna ukukhumbuza abantu ukuthi lawo mavidiyo esenizolaleliswa wona manje ngo-2026 ngoba naku kufuneka i-support yenu lawo mavidiyo ekuthiwa sondelani niwalalele amavidiyo eningaqala ukuwalalela lawo amavidiyo amadala atrenda kakhulu la kwi-account yami lawo mavidiyo lawo amavidiyo nje atrenda kakhulu ngisho ingane encane iyawazi lawo mavidiyo akuwona amavidiyo amasha angazi-ke ukuthi yini le ezobe seyinidida imiqondo manje nithi manuwalalela lapha kulela page bese kube ngathi nilalela into entsha nibe nilalela into endala ekade yadlula ngisho isilo sesakhohlwa lezo zinto ngisho abantu ngisho amabutho asakhohlwa lezo zinto ngisho mina ngithukile nje ukuthi awu lamavidiyo avumbuka ngoba lezi zinto kade za expire sekuzothathwa zona-ke manje senizokwenziwa iyiphukuphuku nilaleliswa izinto enizaziyo enazithrendisa nina kudala nadlula lapho manje sila siku-2026 manje silungisa izinto silungisa umhlaba sakha isizwe manje uyabo so ilokho njenganizawethu angifuni ukuthuka inhlamba angifuni ukukhuluma rafu ngifuna nje yonke into ibe in order kuleyo ndaba nje yokuthuka kwami isilo ngane zakwethu nanikhona nje nonke leyo ndaba sayilungisa sasiyone ku social media sayilungisa ku social media angikaze mina ngiye endlunkulu ngiyobhekana nesilo ngqo emehlweni ngisithuke cha ngakwenza lokho ku-social media ngaphinde futhi ngakulungisa ku-social media ngathuka noShembe ku-social media ngaphinde futhi lokho ngakulungisa ku-social media ngoba singomakhanya sazi ukuthi thina umuntu uphenduka la onekhona umuntu ujeziswa la onekhona so ngangonephi mina ngangone ko-social media lalungaphi udaba lalunga ku-social media sasikade sitheni silo sasingashongo lutho kwasekuqaleni mina mase ngilungisa udaba sathini isilo saphinda futhi isilo sangasho lutho ngoba vele isilo sasingahlangene nezinto zo social media so sakwazi-ke singomakhanya ukuyilungisa izinto ngendlela esasikade sizone ngayo so ngifuna nje ukuthi nginikhumbuze nje lezo zinto ukuthi nizikhumbule ukuthi yekani ukuba imimoya evunguzayo uma ngabe isiphepho siyale nani niyale uma isiphepho siyale nani khombisana ukukhula nobuhlakani ningadlali angifuni ukuthiwe ngiyagegeleza kodwa ngifuna nje ukuthi ningadlali thina ningadlali ubungane bethu ningadlali thina ningadlali ubungane bethu ko social media funa nje ukunikhumbuza lokho uyabo endabeni ke BM nokuthi ngumfazi mina ngisifebe ngenziwani inkosi ubani cha odabeni lenkosi uZondi
ngizothula njengane zakwethu angizophawula lutho kulolo daba. Angizophawula lutho dabeni lenkosi uZondi nokuthukwa kwayo nokuhlanjalazwa kwayo, angizophawula lutho. Ngicela